Kanyotrap Achik National Movement Kalamaham Yekipan Nong Shok Shnong Kazilla, Bakimde Ben Shapen Beat, But Shayalam Bakla Hakinuki Nong Yalam, Jonkasan Hima Sima Bapero Hakani ke election Arajar Arpulai Kabanwan. Kalamaham Ru Ikipat Ba, Bakimde Ben Shim Ram Lypa, Hashwa ke election Nakinuki Brio Jonkasan Hima Sima, Yok Kajingdum, Kanwanka Habaro Kazilla. Nagaliang ke Hanm political wing kala kentu yikipat ba nong shong shnong kajala ba kidai banjit iki kertong ki badan ya kathong bat ka jingyu I jingai naga benta kajala barok kawai nimdai ban simram lopa bat nidai ban sutu ya uno ubreu bariano ko breu ko bangin hapan pa sing do barwan namar ba kamdon jumot ngin sutnum ngin subabe ndala padat ko kam malbon ki pajma mo ki ong tai no me mat dumi mar su production yo kundo show ni kundo show no haban la simram lopa ngila so tenat dia keto ka pisa ba sin san ngila so tenat ko kiyak ba sin san ban hajaka ba ngin pentre kam hok ya ka bot ka ba kodor ka jumi khnang bangin yo ban dawa ya ka jing jong ka jat benreu bangin yo ban dawa ya ka jing kudu kam jong kun kiti Utur nikmat mai kam suno ngan ai kam suno kun jong pi haba pi lepsin pisas suwa election. Te nama kita. Idai ban jet ye dok mat ki ban ka thong bat ka jingu jingai. Bat enda kita kino khmat ki ban ye ka thong ki jingai ka jet. Kidai ban ye sach for assembly ban pri biang ya ki yo border ne ka border hat. Nama ka khip pateng kadai butlum kejek mereka. Wat simram lupa swak election yo ba kajundum kan susar ha kali begitu. Habang itap dia kabut kadumi. Nidai ban tap dia ubreu ne kabreu kabadon kathong bat kajing yu bijai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.